Luki Mabawahon yang lagi menonton di rumah ya. Juga buat teman SMP saya Lastri Situmorang yang ada di Kota Medan. Lucia Wito dan tarado kau memang Lucia tapi patabaan sak namai hasia nang pehudo harus disuku-sukumi hasido itu murah tara Lucia mau perang dokora ala nisita onoki morohudok dohasia nasoholong berohaki mardidaho manamboha tadi konong budoa hapero haki saitu ho hasia tungido ito nasay solot di rohaki ubay nasipe autuho daku alusi hatami tungiluki maito nababoahon lungun di rohaki tertardo kau besian dan tardo kau bemanang Tuhan ainung ngatung hasib magopunang rohaki alan soano dalam kupasona koko Molo-molo penghasian rak. Terima kasih buat Kak Esther yang punya request di Luki Mabawahon. Mas Rati dalam narais ya buat rekan-rekan pribadi yang pasti. betul puluh mohudok dohasia nasoholong berohaki mardidahong marang boha tadi konong budoa hapero haki saitu ho hasia tungido ito nasay solot di rohaki ubay nasipe autuho daku alusi hatabi tungiluki maito napaboahon lungun di rohaki dan tardo kau hasia dan tardo kau bemanang Tuhan ainung ngatung hasib magopunang rohaki alan soadong jalan kupasona koko ainung ngatung hasib magopunang rohaki alan soadong jalan kupasona koko. Langsung permintaannya Dalan Narahis Satu karya cipta dari Otto Hasibuan ya.